Il-gwerra bejn l-Istati Uniti, Iżrael u l-Iran qed tkompli teħrax. Matul il-lejl, Iżrael żied l-attakki fuq Teheran. Ir-residenti qalu li kien l-agħar lejl minn bdew l-attakki 60 ilu. Il-forzi tad-difiża Iżraeljani qalu li erdu bunker taħt l-art marbut mal-eks mexxej Iranjan Ali Khamenei. Skont l-IDF, fighter jets tefgħu madwar 100 bomba fuq dan il-bunker. Is-Segretarju tad-Difiża Amerikan Pete Hegseth wissal li l-attakki fuq l-Iran se jiżdiedu b'mod drammatiku. Il-President Amerikan Donald Trump qal li l-Istati Uniti qed jolqtu sistemi Iranjani ta' drones u missili kull siegħa. Trump appella wkoll lill-Gwardja Rivoluzzjonarja u lill-forzi ta' sigurtà Iranjani. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. And we'll be giving you really the right side of history because that's what it is. Il-ġlied komplaw wkoll fil-Libanu. Il-forzi tad-difiża Iżraeljani qalu li attakkaw bil-qawwa wkoll il-kapitali Beirut. Il-kap tal-militar Iżraeljan qal li l-gwerra sa dieħla fil-fażi li jmiss. Fin-nofsinhar tal-Libanu inħolqu konġestjonijiet kbar ta' traffiku, dan wara li Iżrael għażal lir-residenti jevakwaw djarhom. Fl-Emirati Arab Magħquda nħarġet wissija ta' emerġenza. Il-Ministru tal-Intern ħeġġeġ li residenti jfittxu kenn minħabba l-attakki mill-Iran. Il-pajjiż qal li interċetta 6 missili Iranjani u aktar minn 130 drone. Attakki oħra ġew interċettati wkoll mill-Arabja Sawdija, il-Qatar u l-Baħrejn. Intant bdew jaslu l-ewwel titjiriet ta' ripatrazzjoni. Titjiriet mill-Lvant Nofsani waslu f'San Francisco. Ħafna mill-passiġġieri kienu jgħixu f'Abu Dhabi għal raġunijiet tax-xogħol. Spent the first night huddled on the floor next to my bed, worried about the windows exploding. So, you hear alerts going off, you hear explosions in the sky, and it's hard to know what's going on, but it's really unsettling. Il-konflitt qed jolqot ukoll is-settur tal-enerġija u l-but tal-konsumatur. Fil-parti kurda tal-Iraq twaqfet il-produzzjoni taż-żejt. Dan wara attakk fuq impjant immexxi mill-Amerikani. L-awtoritajiet qalu li l-attakk sar minn gruppi kriminali. Il-prezzijiet taż-żejt qed ikomplu jiżdiedu, qabżu $88 kull barmil. Mill-ħamis żieda ta' madwar 4%. Fil-Ġermanja l-Gvern waqqaf task force biex jimmonitorja l-prezzijiet tal-fuels dan hekk kif litru petrol qabeż iż-2 euro.